emission yatu inu shanga mjwa wa rumentsirilio connexion ito tinzi hapia karjao hirektimiz wonga garjo mtsani sama rikaurdirandise rimwambieni rimjilieni houzadeni Mwenyezi Mungu yajandiye zedu wazao mbano wandu wakawa tende ntinu rema chanteur ro wandu wakana zenungu pia za hentinu ngwajalie dua yue jikabuli pasunga mwishi yao o wandu wakane ntinu hale ye majimbo ya kautungwa wandu wa tanshiki wandu wa wadunga dingoni majimbo ya kautungwa ya majimbo ya uhifadhi yenti warirantiza amana inu yaweza jiri leo mbese dokari wone namna ya ushindari fanye watu ye amana rarantiziwa yo no watende rone heli rjoshindari ifanya hadaninga mparu wandu wantipia relewane luhanzima njaka ujabanu leo ya mission inu mission ni parao mission ya reconciliation zabarindini ya opposition wakaenda harma ze votes za 2025 ilo swala kwa haini mndu ulo harmentinu surtout ni mndu lona hamu ya hentinu haladamia jiwizise zabarindini ya opposition wakaenda harma ze votes za 2025 yode nukto nzima yani himi sama nafikiri rika na voti razifanya rangu 2016 ze voti hizo voti zavira za subia ya opposition kamili rilona wandu wa paro daula ya haki wandu wa wana za jitihadi zao nezi association zote pia za he societe civile watsangani hanu wandu wa politiki wantipia wandu wa siasa wa wana rangu 2016 yentizu baharume ngama Mwenyezi Mungu ajujali iheye romba Mwenyezi Mungu mwenye ushinzi yari nikeze haki za henti ya hatu bajira ngu yabo rika na ndongo bili raka uzifanya rika ufanya zihazi zenziro re ranti zenyangu parce que hamade heli mjua utijotsaha wandu warangali yabo wake mndu mzima yanambie usiku vahiba voti za madepite haruma ntini mwengo nimeze voti zero hauhiba mwengo nime politiki ya he parti ya sersi mwengo nime politiki ya hezi wo usubia wandu watende haruma zivoti za he madepite pasungu wajuka zivoti za madepite ho mnduzi hiba yo nziro rende haruma zivoti za 2016 ngari parao voti za haki mana Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hende haringeyezi hamnika Azali Osman karna hamba hafanya naye hafanyando mana yo position ya kisiasa ya unahama yaka haringeyezi hainika yemdulona wo mndamendi ulona experience ya fanjao haka ufikiri enti ngenjo hende heli ya lazima ama izote des ajir chez zajidu karangu 2016 yori itimbi zambani 2019 abajavarewa vote ze voti za 2019 zila zijana ndongo nzima ya kamuhimu wa ndu wakauladhimu wa iramue doka ze voti za 2019 e opposition wakahunu washindana hata wabakisha ala dernière minute wende harma ze voti za huu raisi bada wende harma ze voti za huu raisi zende zibiri yena mnazabira voti za unesensi haya voti za pointi sheo wandu pia watabia hili ze voti zo zarev sha rende wakati wa saya wakati wa sandu kari rihundana na wakati wakao ikauri oblige rende wakati wa sabuko ikauri oblige wakati huo wandu wardu wa participa harumaze voti za he ema depute shaye politiki ya fanyiwa nezi idekuraje ma opposition zia kwa jenda harumaze voti za ema depute mengoni mweze ndongo mbi za jiro wakati huo za tsongeza wandu watu samahani zatsogeza wandu watuenda haruma zivoti za eze nyangu parce que banu ekaru wasule na rajani kabati mdulu ulona confiance ya he pouvoir kabati mdu ya jihadaya ukangena confiance shabanu ngasina parti politique ngasina anti yentiyo rafanya experience za timizindaru ne rajiunda nezi khatwa yo opposition uyo ilone problemo kaitwishiliana na jufanya haini za ufanya na heni mbiweza huenda hata yo opposition wakubaliani pour la première fois roanzao zivoti roatu hanza zivoti wafanye kampani siju hanza wafanye kampani parce que zivoti za hema depute zote sawa na zivoti za uraisi abuntu hambe hali yoka ngajoka fasili ntu zamba parce que baninga bondongo ko zijiri harmetinu izoka japarujiri harmati ya saya anafekari wasulie daraja uka yabo mnungu jwa ketiba ya jeleze ya unesoka zivoti kazi na uhiba wo mndu wa monda
ngarenda harumaze voti pase ngasina fikira nzima ngaronisa ukaya wanadamu wanduwarisa oze voti zinu ngari estimeyo ukakwatina porto de sortie tena icho ndiyo warise voti za halali ridungu riwono tena washangaza ya opposition kejenda harumaze voti ngarjeleza ukaya wo wati wandu mengo miraru na wararu ntunje opposition wati wangabi ntu aminoke opposition watimizi wandu kume wawati harumaze ze voti zinu ntu amini yabo deja wasawa piège wasawa hunduze voti e majorité à l'assemblée parce que ngabo wandu deja wahezi wavoti wao mzima abo yakamnungelewa amanele bavula hamburi shoka yewendo mzima angabo bavula saya reshoka mzima de wendo na wauti wandu watu shawa wandu wahezi bonge ubahanda kantani waswili kantari tibakishe rijari jitsa maana yeshatsungeza ra waswile daraja inule uranda harumaze voti bambizi desespere banunga sinanti yenti yoyiranganyiwa kaitina maana halafu sisi ngaruwa nao hamai ya izora la demurifani doka reexiste kisiasa parce que ye karende ngazjovere namna inu ye kakarjenda ngazjovere namna inu yabonga rendao ruonese dunia beshe dunia ukatina hajanasi dunia ongwa fanya ushandizo ze pouvoir za hezeti za Afrika zanzao ngana ze pouvoir za hezeti za Afrika zangamiza ya Afrika ngono ya Afrika kaitina maana haukaiza jirindo ka ongwa fanya izwe pouvoir ya nzao yabonge sisi ngaruona ukaya owandu wa decide wende harumaze votizini wanu kwa tsuhenda haukangwa aminiyo yezi wananyasi wa opposition mwele wao kaya yezi ketwenda andoze voti katsure wehedi ya lazimu ye rais wa heseni dola wae wandu wa karmazi institution doa wao kabati hata geste ya fanishiha effectivement senugwezi wanu wazirambu wao shangaranzuri existe kisiasa ngaranzauri tsunge dunia baishe kwa tina maana ngaranzauri tsunge dunia waone opposition ya komori wende harumaze vote ngaranza uruonese ndogo za saya parce que makomorie kwa tudai sham fikiri lewe yinu garwa sule darajo kaya riboha juzi riboha jana riboha leo ya haruma ye cahier de charge ya hatu mananga tsingofumba 2019 rivumba na 2024 ya munga rivumba na 2025 maudu yekaze ngozi nuzija namna ndo jina wandu waja kwa jailewa warambuwa e situation politique lo armenti ngamono hama abisayo remarque point sisi ngaramba upando hatu wala sisi ngartuke opposition pia ngio uni ngabo opposition elewao kangela demorde harmaze voti ngabo opposition wa elewao ukazinu ti voti sisi Jonathan Mabieni ni wandu mtsohenda harmaze voti na mjuo kaya hatarijo uhunda ye mwezi 16 ze votisi dawa ye kaye gwangi yonzima haukaiti nzima shekar sarwondro mwezi 16 ze votisi dawa sito jotsanganya sinani rambe hedirdingo hambo kakabajarwa vote sha ezmi parti politique bokoze sharia zifanywa bafanywa sharia shiwonesa ukaya heni parti politique itojoka na madepite aboke to exist yabo garendao releraone kwa naurinika ngwajurinika zatu ngabo wandurijwao ngabantu bukongela timwari mabilete hata wari mabilete hata yekanga zibao shawarambuka wandu wahiba bilete haukazi votewa mbona hiyo de maana najwa mboka mngoni mo ushinzi rihundao mngoni mo pouvoir politique rihundao dokaya ngaridao harumazi voti wandu walango una problemu parce que kaiti sawa ne kawende wao amchobonesa ni mfano wa saya Mevumbua mzee wangu Alibazi Selim na wani tumvumbua haukaya na walo mzee wahangu shanga mtoreo kakena ukiri harumaze voti zinu za madepite mengomirar na warao nusu ya hema opposition wendao harumaze voti zinu riparawe opposition kamili wafanye kampani wandu wa hema opposant wenda harumaze voti zinu wavotewa haukawa wakati wa Alibazi Selim mngoni mweze nungu ya kauladi mwandu wazira muwe hakawa echa l'assemblée ye itandaya wafanya wakati la nardera voto wana eksanda wafanya nungo hindi ya hundaze vote Alibazi Selim sha Muhammad Mumini de yakaya Muhammad Mumini de yakaya nezi sha mndamboze nungo za jiru wakati huo zenungo za jiru wakati huo ndukaya ya itsandaya wabe ya hunda Alibazi Selim emane wundu wa mvote sha Muhammad Mumini mnyeze nguna mlaze baba hanu bena baada baka wandu boko uzeko siasi zao zika tranquille kwa ti hamando walo leo
walopre wa huzenti hao hasibabu mbabiza mishahara shei eza jirindi wameko siasa ezeko Mohamed Mumini hahara à l'assemblée emana harambo kaka votewa hahara à l'assemblée shei eza jirindi mabiri 2 ans hau 3 kanga mwesheleo ye posto hiyo ibakisha vaka ye ministre ye député ya ko présenter Itsandaya kajaka na place à l'assemblée parce que Mohamed Mumini hara au siège yeza la wanabo hindi wajabarde bakufanya élection partielle ba élection labo yafanywa Mohamed Mumini alibazi hende hasiege à l'assemblée ya avantage yonde haindi hakawa eche le seul opposant député à l'assemblée ba heza mhunda katika ushindozi ya ndongo hiyo sheheni za kahanja zangamie heni fikirambi ya madepite watia wangamize ntsirwa akakulera nzima haruma madepite mengo mirarna wararu mengo mirarna waili wakawa hezi shatuka uruha nzi yambiye maraia bare maraia weju hawe declare bajaba na maraia wakauju hawe declare yendi ni referendum yakaufanyiwa ya ndrabu ya mafiti yakufanywa na medabdala wakati huo shainge kabajaka député à l'assemblée yavukarja juju banungo zivirao banungo na jotsaha si jotsaha rifanye haini zofanya hata rende à l'assemblée wake ma député wa opposition wake à l'assemblée wale wakatunda wa légaliser élection waungo ndo wafanye yekawa shindi wa waswili wende waungo wafanye ndongo hindi waungo ndo wazienti tuziwa mana msamra muwe ma député nini unywandu mara ya mlobonze kam tuju hata banungo yura wa l'assemblée emana hizo hindi waka vote 2020 ze votize opposition kwa jenda kaba jenda hata député mzima à l'assemblée wa opposition parce que wo watia kwa jaona haya kwa tina hajaneza ngo hizo watia alafu watia wende wo ubai nangambo naweza hunda itileo eza hunda itileo mana banu miti na uratu zamba na mjuwe ndongo nzima banu ya assemblée inu ya avantage ya hayo inu ne iruma oyenti okay assemblée defanya uze loi assemblée defanya uze proposition assemblée de harazao ekentinga nzo ya tu ya vurzomba bana assemblée yo johambano shainu badao ma député wa kamo wa ma député wa nomewa watu ndaru mazuru aboko chekana haja wakaunungaze amri zitolao ne shepo izo ndizo ranzori haraeleo ngamtsawe mara ya wahenti surtout des côtés ya hatu parce que karna ujo légitime ma député leo mangoni mwezeno ngopoko wenda harumezi inu wando ndaru mazevotizi wafanya njema karna ujo légitime ma député leo emana haini sana rijo kubaliri légitime ma député abanga rijo fanya abokar jenda harumazevoti ekakar jenda harumazevoti khatwari liyo hindi ya khatwari liyo ngwajo henda wao bai ama 2020 yeka wende wao hama 2020 ya vungwa juka ne kuluri la uyo ya komrenge ju sankado ndaro wonti rahana bo iliyo leo yone mana vukao yeka reneri hundu zevotizi no riboha ngarju haraya heni namna rjushinari haraya jabuko si haraya wo urenga yeka reneri zihundu ngasina mazahida amchomone sani mfano wasani ngwanzwa rezevotizini ngwa parao wandu wende haruma zevoti na bala kwa twanza andu wende yabuno baba hanura washinda leo parce que wo ngwanzao wambena na mjahar mazevoti na bala kwa twanza rende ye stratégie jipozo hindi ngwa jipozo ma stratégie ukaya zevotizinu zinu voti démocratique yabuna mjere na mazevoti na hula we atake ma candidat we watoe ma candidat wa he opposition ongeba birujo mabiani kwezi watukufu na fanye jitihadi rijue piège ya tilwabana rijo kendexi hatu ngarju ngela morke waili karna ujoka mzima karna ujoka na ide nzima yodi manantsa kaya na bake ye politique ya he pouvoir ne politique ya he opposition gamparo mkonzi kanga njo shida zimkinishi sijo para mkonzi wa he opposition retize divergence sijo tsawo wandu walona he opposition leo wakoza les établissements hundao sijeta wandu walona opposition leo wao nao kwa nanyangwa fanyao nai habuwarenga decision za vote rikanda vote za uraisi rihanisiha bili rende rihunduze vote bien sûr bana rihunduze vote zirengwa amadeheli ziningo urengwa shade uti jotsaha wandu watuenda armaze vote wakubalo wahenda rijeri watshehi kazi vote zisa manaba nabasaidu ngabondugo bili wanu wandu wakahenda wesa wende yaboke tsuladhimu mimi ngamjojeleza ukaya
zeni mndu joka uboha voti ba harume makandida wa hatu na boha voti zijoka udo mana min tsukubalukaya yezingo wandu mungu miraru meuzaba ngamzireje yezingo wandu mungu miraru wandu mungu miraru walu harumezi iyo yekawe ndewo mungu miraru wende wavote madepite wa hao waturudika agenda sishihui yabori legalize yabosine legalize shekarende harumazi ejure rende harumazi votizi nijuao kakwatina na tentative watujo zifanya parce que ye tentative ya mando waifanya bukaya wa shangaze ye maopposant watibehe makandida wenje harumazi vote heni mzima ya bewa ngamjo ishelize kampani joka uka heni mzima ya bewa ya dungwa ngambona kabati mdu wa opposition ya atake kandida wa hezi kabati na abuze nugo zitoa wandu sojujo watoa sha inde lardingo hamba siamba eba nungari watake urireneje na uko anautolo wajutolo ndasi saburi watake wane sharia shilingo uvumbulwa yeti mpaka shiru miliwando wane hata maudu tokiyama we washitaki wahundwa nimbi washitaki kuna ukasawane ya tushitaki ema nahu shitakize nungo zaho yeka uibiwa mbe kwamba kutushitaki be mahakama ya unga yabo ya unga tingo fanyezo yanzao shanga bwe khatori jujiri parce que ka uhibi wa mbe kujashtaki maudu twa kiyama kuna uhunde nafasi ya hao sheka ushtaki hende hudhulumiwa abuze nugo ziroha ho arume yepua ya hao yabwe mahakama ngo unafumwe yo ndu warndauze mbizi nurti watumia wa mro yole mana mjokaya yesirkali ngamjojo kufanya hizo manzao ngamjojo kufanya hizo mwanao maslaha amla ngamjoka udhulma surtout ndo wandu walone mahakama ya heze vote na wajoka haini kandida kandida uwe ya roha ya rengaze mali zahae kiasi ya 74 milioni mjo kandida mzima harumazi vote za hema rais yarumia 74 milioni a peu près ze 74 milioni hizo hende hadulumlwa ze 74 milioni mana banenge haundu enge kaja hunda ze vote hajwelo shaze vote za hizi hiba yabo ni wandu mlone mahakama mdulumu mndu 74 milioni amjumani sana khatwari jipoze harumanti ya mahakama ya dwani wao wati yo verditi la wao harumaze mahakama za hatu za hentinu o wandu wa hentinu waikubaliyo o wandu wendao wandu rishinda nao nao wabia zao kamimi ngamwendo parce que mimi nehenda kabati tabu mima mjunda zevote parce que mimi mdu wa regime fulani ya wentiri sisi monti na yeti nongo ya kisheo yeti nongo ilona maana mimi ngamkubali wandu kao wa haraya wamba kwa tuenda arumazi voti baishe minde kino wendao shanga mjukeze nongo zongo zonziru yende maana radio fanya ndongo nzima bana ritahe opposition kamili iliyoho mijini ijokai unuti hanza Abdusalam haunuti hanza Daudu wanukari tuanza dia wanungari waniao yeti ya hatu hauka rende na rende ra urashindane no wandu wanu joka ngo ma minoritaire o wandu wanu ngo ma minoritaire yone mana walona problemu haku na rifanye jitihadi rende harumaze voti rende rashindane no kisiasa rishindane nao kidemokrasi esayi lavonga prepareo izorjuka hamba après election shekari daza karjenda rumaze vote wende warize vote wa oche warengeze vote wenzao waziwaza kisheo esayi kabanoka problem esayi wajuka tsiwa wazize vote heli ya lazimu ye mahakama ngajura de verdict za kweli parce que zila wakautsahawa sawa zihundu ze vote wa sawa hundu sha ekarenderi wazia kwa jenda harumaze voti ya ekarenderi wazia rengeze voti sisi ya kwa avantage reunion ndio doka wana nyasi kwa na ujo urengenti hatu inu wadoenda zembionio wadoenda hata namna ndo China ngamushi yao ngabo ma opposant wa demande mandamano ngabo ma opposant wa demande bafanywa mandamano badiyo nde kisiasa zinu ize voti zinu zo hamande mandamano yayo parce que bani ze mandamano izo droit za kisiasa zendele yao ngabo unokano kairenda harumaze voti ngabo ambao keri rifanye mandamano shawu ndu wao pia wao ndu wao ba opposant ngabo na okezi ngo niyo kwa tudwa ngo ifanya oje iwalemeza kwa tudwa kuichililia
hale kaula mahindu alafu mina mzee wangu Mwenyezi Mungu jumrehemu ya mlazeba hanu bajema bahir kaula mahindu ile kauvisa sirengemba hindu rikaula ho mhono wakati huo alafu tsirengo mhononi inibiso mhono titao hanywani mbabangu amba shabanu wa utsesa o ye urengesha ula shamro shaubiso mhono urdutu hanywani afungo jenda wabiso lime baizo leza hundezi yezinge wao ngebisao ho mihonono chatelement wende nai wafanya mipango kwa tujua ngo ifanya ujeleo yonde mana bukao haini opportunité ijo ujibeha haini heli banuwa makomoria na ruabulie porte de sortie ritanga mizwana nyasi parce que mon homme dictateur wa duniezi wa hungao un jour ou l'autre ezinunga johisa shana yihise kiezi hise ki démocratie yonde mana na jotsa ces opportunités politiques zino zikipozeo ni tsaheyezi surtout wabitsevotiza haki parce que nde bahati nzima walonio miuzambangu islamu saya na njema yeudu wa zambi za mvunzamu halafu ize nungu za 110 lezembe hambi za fanywa armentin arma election inde porte de sortie nzima ilonezi mungu rujutsa hezi wa profiter opportunité inu wa soventi parce que banunga bukhatwari nziro ranio banu iziketi nambanu kuifanya uharmentin ataikubaliwa ngabo pariza kazamini hazatilwa kaiti kubaliwa parce que ye situation politique iliyo kaiti ya ukubali ndongo parce que bangeti ngotsa e sharia wisho ngamina mana hangu yakausoma lekole haunde baki baiti mambia ende yafanye sharia hanabikana afanye sharia ndahu nifanye sharia harumati tsona sharia yoyo visa umna mwana wa 18 ans hanabikabu paipa nukutoneza jiri ebanungo nabona afanye sharia ndahu nafanye sharia harumanti iturumia sharia waundo wana hatu do arabia wizoleo ebonge ya nafasi yao watende wakahundaze mali za hintinu wezirumia wakofikiri balango na ndungo wa hundao bala kwa tsuunda ndungo tondoka wa mfosenti wa isiso tsini malinu yavonga sine problem leo si wasaka na ujordo dea wala banu yanitsima la pizo wanuka mtata mzima udeo shayezi ulihoya ukaya ike defensif ndio offensif harumaze tidwa china heni pouvoir yo bakshi noli ndekanga atake wao bayo i defende shaye pouvoir hatu de ilona wandu wa heyao weratake wele opposition werdiwe tsahe opposition e bane manenti nitwenda d'abord opposition itofanya hazi d'abord opposition ibabao wone sau kaze ngozi jiro kazi tinjema bane iziwa freneha aninga rututu warudabe namna inu shabano hata wo kwati haruma amani ebonge upande uwo wonde mana ndibanda kaujelezo ka sisi wanura magari dawo haruma ze voti za hema député za 2025 banutuka nga sina toma ya hazo banutuka ya karna kesina toma ya hazo kare hunda garju uzihunda garju uzihunda haurike karzihunda haukaiza tende zone sezilo dingoni shaze voti zinu za madepite zinu zirewa rango sikura rengo uhuru hata leo zevuti za madepite zona bahati ya ukakazihimiha zoka zijuhimiha maana wanduoka washashi yoti sawa ne tsikamile kangenda uharuma voti hawisi washakamili ekanga shenda uharuma voti mamsingo habia hunu hatunga si makandida waili gasina miji 18 yo 30 minutes wadua sawa wazawa hisa kangu hikanga ziba ungizo udo ebonge abondo banda kanzani ni wone serikali kaya ngani na intérêt nyenyi bana baninga mrisamiza ngani na haki mrisamize heli mwana wa maslaha shanga ni na intérêt ya ubira haruma mmangu maneze votizinu zimnika de opportunité monde porte de sortie yeye opposition na msuluhu na mreti huangalia na wanyi parce que ekari wasule daraja ukakwezi watukufu banuti ukanyima baka mtshela rumazivuti kamtsina kinganyi na kilito shao kaituzio ko wambagodo harumazivuti kwa tsenda walauzi walauze mananga bonamna emanaze voti za 2020 za 2024 zafanya polemiki inji dabo akawandu warambukaze voti zirengwa kimafiti
wanungu jaondro parce que minga mwisho kiki de la République hasa ajitsa kiki hasa ajitsa harijarme opposition zile yake uzirendo wandu jana gurendo azoleo yabambi sizo zile zirunguze msaidie izo zile zirunguze fakri parce que vanu omrejeinda bana kamduka tsi harumaizi noye mva siasa yecho ka opposant ngabo mdu akafikiri kikingu jovu basharia kabati mdu akafikiri kikingu jovu basharia shabane wakairi harumo wakosa ne atasamaha na wale samaha ya kiki gotsokubalukanga mu mahakama timpaka jabe na musamihi bala samba ebagenda mkene toma okay tsiatunge juju amana kabati mdu yatimba janga harumaizi yatenda Daudu kiki ze mafotonga we hapo ze video ngizo hapo shezo kartutsa hizo ndizara mabiani banuka isilamu saya na njema yeudi wazabiza mvunza moyo ebongenga rimbushira una khair kwezi watukufu rumwambia nukabati nani karna ujwa henda Yusuf Muhammad bana ujuka weli dur politiki wahele bavula bambao Mahamudu weli dur politiki wahele bavula washili bambao ijokiri eme depute kati mzima washili yeme depute kati mzima yenga mrotowa eba kwa tiwaili heli bahandu bano depute wa opposition ya opposition na mamilie ya opposition na seneski neshe kwa tufanya kampani na utenda wa voti watimulie wandu wale wajivoti beka wajivota wa halalisha abasainu ngaru wa parao ngaru haramisha uze voti za hao wazire sao halitujisa shawe kardaza karjafanya ndongo ya borisari haramisha aborisari wa halalisha ruwa nikaze voti ngazendeleao na boyoti haki na mombo mnyezi mgike aidimba bahanu mliyongani wanono tikadhanu nongoze wanama watukufu ni wastehiyo waheda ulaya haki na biyeda ulaya haki ukaya ngani na haki shana mbeza haraka mrekebeshe izo wandu waziona jana wandu wazirekebeshe leo paskenga mjuao ngani wandu mziwi nyoti pia ngani na haki Mungu hahandani nja Mungu hankadabili siparweza mba harumwe emisyo wane problemu ya harumwe daula ya haki yonzima haini mbango ya hautuitoa monze kavati mdu wahe daula ya haki ya kushinda hakana ndugu ambese hajimbe swali mana hajimbe swali woye uzamba hotele shabala yeudi hazamba prive yeujo ukoza mimi personnellement mbaye hajimbe swali mishindana naye hata shaka mjaparunisha na jabana mvubu wa kadomili tirenge mesure baheni se ambandongo na unoke mitso para prive si johanza ze discussion za hana mzifanyao publiki na mdote de mwanga na prive rangu na mdote de mwanga na prive rangu maonesa na ze consequences zijo ujiri heze reaction za hana mdote ukekari malaze ngozinu rizibe ha direct harumaze ze nido yabugando ratimiziensi yemdu Abdallah Abdu Hassan na fundi Fahardin mjoka nyitwa maya wabaye wa hanyu na wadzadza hanyu wa mtuwani vanu zenugozi loruho na mdu izo za mdu yebatun yondi yorala murivumuwe dezavenuha vanema lidor politiki wavumbulwao kazenugoza ukasitwena duwa wafanya zitenda zivenuha wanunga wala umuyo shasisi rideside no fikirizo mdu afikiriyo ya tuzamba mimi tijotsaha paski izo de zirtambishao haku zirtambishao Abdusalami mtukabanu harungoa halafu yeulohu la dabukao la izo ambao izo tilizo afikiriyo bali izo zahe na Mungu izo afikiriyo yaka unokaba nguri hada usiwa nana yo problemu yahe jour ngas juvenuha wakati ujoko uzamba zabena preuve baba nungasina nungozi ngira jwanzar zambe sharti haze preuve hata kartu zimunda na singa rujoka zila nungoza kweli shakarti na preuve yazo kartu subutu zivenua kahwende bahana wende hundu mbeirongo wao wende hundu mbenda ruhaunne zakaza bunjilio zambao nungoza bunjilio zirungwao hamama na damu yakausiho mjini huja kuzamba banango jiliso hasara bana izo kabati mrujo kubalia ganzuba le preuve lo balo telefone ubale telefone wode wa filme zembebo zirongo wao yodi sawa ndo juhelewa shaba senuga bono heni ndo gwitso na preuve leo
yokabati mrujoelewa ebongeti jomtsahani zembi rambila nao maana vanhu soti pia heni mrutsa hwentinu ike heli ya hayo wa mrulwa rumwe daula ya haki soti pia si wa daula ya haki wangeti jomtsahani kwezi watukufu ni wandu maringalefu mvuilo mangamiza ze mali za hanyu mangamiza ze mvu za hanyu maringuwa za hanyu ni wababa hanyu wawaniao yeti ya hanyu kanja kauladi mosiku leo inu mfanye mzaha wakati haini wakati kauladi muyori konkluye rifinise amadehedi mkou zamba ritsofinise bangano kama nwanza mtunde ze erreur razifanya arumwe daula ya haki haini wakati kauladhimu emananya siyare ndanai rimpare vanhu vake kwesede discipline rimpare rumamakaza nguzinzo kazirendwa haina sayare mananya siyare ndanai sino na hala te connexion jo kamulwa rimheze haruma zenyilo badi yabanga mjoha banga mvumba wa Abdusalam shabala isho mangamiza undenti emananya nde mwani ya uyenti nde mavoka wa henti ni wandu wa societe civile wandu wa siasa haini bahanu waonana wotu kati walentede haini bahanu waonana wotu olesha ula bazima hata mduka ruke mananya nge atawodola likana halafu ize rezon mazahao mdudola dena mdu yatumanza tonga zima izo neze rezon mawakurinika halafu si wandu wahenda ula ya haki sinde rjuka ufanya zitendwa hizo wandu waizi warambuka hizo tizitendwa zema hizo zitendwa za mafiti zitona maana ngamjwenda haukaza ni mbushurie ni khair mabeluka gabo joto jinji karna ushadarinde hata hule shanga mtsao samaha ikaitsoka ya zanungo nazambaba nuka zichajiva ngamu bushirio makandida wa hatu wa he parti hatu unono ni wabushiria ushinzi ndio miukana wake makini bamdu yahibiwa mbahindu olangeniyo yakatarijo jipoze ndeka rede haruma zevoti zinu rede rishindwa wondo uhara wondonu na wekari shindwa rijishindi shanga sina ze nzia za ushinda pia haruma zevoti zinu kasina nzia za uwana kaze voti zatu ngaza nzozi hiba ngarjuwa uko wondu wadingo urihibia wao kwa dotsataya unu hali badotsa ya voti zehiba shaba sayinu wanungu atibonda warige makarto wenzao ngambushiro khair namba Mwenyezi Mungu ke haini baba hanu mlio ngani haruma amani kaula de miketi za barango mwandu ngamjidio tangani famia mzaza hatu Zainab Habudu no wana hae na fami Kamil ya fariki Faransa radzi hajuzi leo ntwara ngambushirwe famiyo yeshele amande heliza hamba ne mafundi ukaya zenungo za kisheu za hunduniani de kamdu hazama na mwema ngenga mwabushiru heri na wombe mzaziwo ya kamwema hunduniani ike owana wabakisha hunduniani wa wana wema ngarju hundetsi hatu na omba Mwenyezi Mungu ike haini zijujiri shangarju zifanya wasiwasi ekari umbiwa sijo saha namna ya kueleza nishukurie wandikao ngwao harumeti hatuinu shangwa fanya ujitihadi na mitango baishe kaituoneha shamtike na haja paske zenyu dozino zinga jurongo wa usiku ngarjo mbushirani khair na omba Mwenyezi Mungu ke haini baba hanu mlio ngani haruma amani ngamjuao hautimizi sijo tsahe mahakama wafanyezi haziza hao haku ya heli ya lazimu ema nantito na mahakama yokaitinga monauze nongo zabira longe yonde bahanda kanzani ni waswili ni mwombeni khair na mdisamihem na problemu ya jiri ngarjuna na wakati wa saya ngamtsawe serikali wafanye jitihadi wa resevoti za haki yonde mission rijo do fanya baha do fanya tartibu hata kumoriba kevoti za haki. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngarjesu Mwenyezi Mungu ngujornika haki haka Mwenyezi Mungu wonde mwenza sharia wonde ujuezo yafanyao ngarjuho na wakati wa saya. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhaba.
T'inquiète, on sait faire. Et comment t'as... Mali Mwenyezi uhatuwenu Mwombezi, Mali Mwenyezi uhatuwenu Mwombezi, kumbule mengu au Suntiyu mawtawasali isimu yahu jalali, Suntiyu mawtawasali isimu yahu jalali, uliwe ma'ajusawali Muli jaidiye dua zetu zikekabuli, Komori unishie arume dunia kamili, Muli jaidiye dua zetu zikekabuli, Komori unishie arume dunia kamili. Manzana matuzi umwenye ushinzi, manzana matuzi umwenye ushinzi, warani hazendiu ila waza uzo yangu, warani hazendiu Ramasiu, Rasuli, Sunti